Dumelang, ke a le lotjha, ke a le tamisha, ke re madume ka lapeng. Ke a le amogela go Smeka Dr. Makgabo. Gomme ke kgola re le subscribe, le like channel ya rena, le gotle notification bell, le share di-video tša rena le batho bao le ba tsebago. Ke a le leboga. Ke rata re dira reading ya rena ya beke ye, re bone gore na go tlo diragalang beke re lego mo go yona. Ke na le dikarata tše tharo tše e le gore ke tlo bolela ka dilo tša mešomo. E ka ba mošomo wa gago, career, profession, business ya gago, jwale le jwale. Anything e tla o tlišetša tšhelete ka bophelo ba gago. Ke na le the 7 of cups, ke na le the 4 of swords, ke na le the 9 of cups in reversal. Beke dilo di tlo ba busy kudu. O ka kgwetša mohlomongwe o le busy mmerekong, go nyaka dilo tše dintšhi, mohlomongwe o santše limite di-deadline, mohlomongwe mošomo wa gago o šaletše morago, go na le nako le re bo goga maoto, go ra gore tshwanetse o be busy. This reading ya male batho ba le gore ba na le spiritual gift, mohlomongwe o thwasitše o ba o moprofeta, o bereka a o šome, o šoma mošomo wa badimo ba gago. So ka kgwetša le gore go na le tše le gore kgale ba o bontšha tšona tše le gore mohlomongwe o ka no ba o šaletše morago ka tšona. Gomme ba ra gore ye ke nako e la gore eme ka maoto o dire mošomo wa gago. Okay, so ka nako ngwe ka kgwetša we ba confused ka mokgwa le gore dilo di o tlalelane ka gona. O ka kgwetša le gore na nako le gore ka mošomo wa gago o ba le go goga maoto, go ba o na le business ya gago, ga o keepe dibuka tša gago gabotse tša business, tšhelete tše di tšwago go reka stock sa gago tše di tsenago, ga o dire bookkeeping ya gago gabotse, o ka kgwetša o thoma o ba confused. So go ra gore ye ke nako e la gore o thome go beya dilo tša go di sepele ka tsela lenaneo. Ka nako ngwe ka kgwetša le gore mohlomongwe ga o šome, ke kgale o nyakana le mošomo o applyela kua le kua. So beke ke beke le gore o ka kgwetša di-appointment tše dintšhi ba go founela mohlomongwe di-interview jwalo le jwalo. O kgwetša le gore o thoma go ba confused ka mokgwa le gore dilo di a diragala and di diragala ka nako e tee. Mohlomongwe o ka no wa bereka but o nyakana le di-greener pastures, mohlomongwe o nyaka promotion goba o nyaka go ya to another company o gain more experience jwalo le jwalo. So ka kgwetša le gore gana mo fela wa applyela gona mohlomongwe wa applyela poleke tša go fapana, and then di-opportunity ke tše dintšhi mo go wena, ga o tsebe gore na o ka ya kae, ga o tsebe gore na o ka tšea e feng. So ba re o relaxe, hema, tša nako ya o dula fase o nagana ka yona mešomo ye ka these opportunities tše le gore wa offera tšona, o kgone go kgetha le gore ke ya maleba for wena, o sa se ka tla ba ke tshola, o make the right decisions. And o ka kgwetša o lapile kudu beke ge beke ya kua mafelelong, o ka kgwetša mmele o thoma go ba le go lapa, o lapa kudu, o exhausted, o lapile ka baka la gore mohlomongwe bo sa kry enough time ya go robala ka baka la mošomo e le gore o go tlaletše. And when coming to the relationship o ka kgwetša le gore le gona ga o na nako e le ya gore o ka nna fase le ba lapa la gago, wa bonda le bona bana ba gago jwalo le jwalo. So go na le batho ka mo family ya gago goba motho ka mo family ya gago o e leng gore wa belaela ka mo pelong, mohlomongwe o ka no ba o boa lata ka mehla o boa mmerekong and o boa o lapile, mohlomongwe ebile leo e le gore o boa ka pela o boa le mošomo wa gago o tlo feletšana ka mokhagae, go fetša mokho lapile, go fetša go lapa o leba mpeteng. Go na le batho ba nyaka your attention, ba nyaka go bonda le wena ga o na nako. So ke ntho la gore o swantse o fixe le taba tša di-relationship ka mo gae, ka le tšona di bohlokwa go tshwana le tšhelete ye le gore wena wa e berekela mona mošomo wa gago ge e le bohlokwa ka raga bophelo ba gago le ka ra maphelo a bona. Upša o se ka lebala go bontšha batho ba ke lerato, go bonda le bona, wa nna fase le bona, wa kwa mathata a bona, wa kgona go ba thuša mo le mo e le gore ba nyaka thušo gona go tšwa go wena. Thušo ke tše dintšhi ka ra bophelo tše gore batho ba di nyaka, o mongwe ka nyaka thuša tšhelete, o mongwe ga nyake thuša tšhelete, o nyaka ntho la gore a go botše dilo tše di mohlakatšeng tšatši leuwe, o dule fase lena o mo sekega le tsebe, o mo fe di-advices goba o mo kgothatse mo le mola ke le tšeo ba di nyakago. Ge re tšwela pele ka reading ya rena re checka tša mabaka a ditšhelete, gona dilo tša ditšhelete di tlo sepela jwang beke yona ye. Ke na le the 2 of cups, ke na le the Knight of Pentacles, ke na le the 7 of Wands.
ge le gore o motho le gore o na le business kgwebo itseng goba mohlomongwe o nyako thoma kgwebo goba o bereka mo o berekang gona tseba gore go na le motho le gore o tlatla go wena this person o tlatla ka a proposal mohlomongwe e ka ba motho le gore o nyako dira partnership le wena goba mohlomongwe e ka ba motho le gore mohlomongwe go na le product e le gore maybe a ka rata gore go rekišetša yona ye le gore o tlo e šomiša ka ra business ya gago ye le gore e tla o tlišetša letseno in future mohlomongwe ntho e ke ntho e le gore e amana le mošomo wa gago mo šomang gona ga gane jalo gomme o kgwetše le gore go na le manager le gore o tla o approacha gomme go na le proposal e le gore ba nyaka o e dira mo go wena ntho e tlo diragalang this week ke ntho e botse ka ra bophelo ba gago because e tlo ama ditšhelete tša gago in future ba re whatever you're going to start doing this week e tlo tlišetša letseno e tla o tlišetša lehumo e tla o tlišetša mphufutšo ge nako e ntše e ya ba re go šoma gona o tlo šoma ka thata ke mošomo le o swantse o šome ka thata mare tseba gore go na batho le gore ba lebeletše ka mokgwa wena o šomang ka gona ene ebile ba kgatlhega ka mošomo wa gago ba thabile ka mošomo wa gago tseba gore o tla hwetša mphufutšo wa phatla ya gago diruwa tse di tla ba gona ene di tla ba tše le gore di a kgatlhiša di tla tla in the form of tšhelete gomme bophelo ba gago bo tla tšhentšha bo tla ba gabotse ka tsela maleba gore re beke ke beke le gore o swantse o thome o dira dilo o sa tla o sa goga maoto o dire dilo ka tsela ye le gore swantse o dire ka gona o tseba gore whatever ye le gore ke a e dira ka se sebaka e tla ntlišetša letseno ge nako e ntše ya ene gape e tla tšhentšha bophelo ba gago ya bophelo bo bokaone mohlomongwe o ka no ba o sa šome o nyakana le mošomo di-opportunity tša gore beke o kry a proposal or something ke tše dintši mabati a thoma go bulega dilo di lebelega e le tše di kaone go na le mo e le gore ba tla go bitša gomme ba tla go fa start gore ba tla go botsa na start ke bokae ba tla go thoma ka bokae gomme go ntse o šoma ka thata ba ntse ba lebeletše ba kgatlhega tseba gore ba tla e oketša tšhelete o moputso o ba tla o oketša salary ya gago e tla ya godimo ga re tšwela pele ka reading ya rena ya today gomme ga jalo re tlo checka dilo tša tshwana le mathata di-challenges tšo ka kopanang le tšona ka ra bophelo beke yona ye tše re mohlomongwe di ka leka gore go stopa mahlatse le mahlogonolo a gago dilo di ka diragala tše le gore mohlomongwe di ka tliša mathata ka bophelo ba gago di ka o tlišetša stress le tše dingwe tša dilo tše le gore ga di nyake ka ra bophelo ene gape re checka dilo tše le gore o swantse o di dire tše e leng gore go se no di dira di tla dira gore wena o kgone go attracta dilo tše di botse ka ra bophelo ke na le the star ke na le the ace of wands ke na le the justice ge ke lebelela karata tše tšaka tše ga ke bone go tlo ba le di-challenges goba mathata o ka kopanang le ona beke yona ye eupša molaetša wa bohlokwa ke gore ema ka maoto o šome go dumele moepathutse a go lehumo le letšwago gaufi go o dutse fela o phuthile matsogo o nagana gore wena dilo tšeo tse tlatla ka ra bophelo ba gago tseba gore wa ititela go o hweditše mošomo wa re mola ba seno hira mo ba o hirang gona wa ba le mogolo wa thoma o kganyetša batho wa ba le mogolo wa ba le matepe nako nngwe o nolofa se mmerekong nako nngwe o dira dilo ka boithatelo ge ba o kgala wa fetola goba ge ba o kgala ga o theletše then ke ka mokgwa le gore wena o tla ba o bula mabati for dilo tše dimpe gore tle ka ra bophelo ba gago so mo ba re ke thobe tšwela pele ka go respecta batho ba bangwe kudu batho ba le gore ba o hirile e seng gore o ba fe chance ya gore ba o namele godimo ga tlhogo but o seke wa lebala gore nako o bo o sa šome o nyakana le mošomo o bo o le ka state se se jwang so ga jwale moki ba go advisa go ba bile ba go fa tlhotlheletšo ya gore lebelela mošomo wa gago pele o tšea action dula fase o nagane pele dira mošomo wa gago ka bothaga ka bokgware ba dilo tše di botse di tla ka ra bophelo ba gago beke ke bekela di-opportunities mo e le gore mabati a tla bulega dilo tše botse tša tla mo go wena se wena swantse se dire ke gore o thute go manifesta dilo tše di botse di tla ka ra bophelo ba gago ba re tseba gore mana ba gago le ona a gare a lebeletše ba di bona dilo tše le gore di tla ka ra bophelo ba gago ene ba tla leka go di thibela
ba tla leka go di block gore di seke tša tla mo go wena. So wena o tlo tšwela pele ka dithapelo tša gago, o tlo tšwela pele ka go ke tšhireletša, o tšhireletša mošomo wa gago, o tšhireletša ditšhelete tša gago gore dilo tšeo tse di tle mo go wena ka nako tše tšotlhe, gore mana ba gago ba felelwe ke maatla, o ba fenye spiritually. Ba re ba tseba gore go na le dilo tše dimpe tše le di diragetše kwa morago, mo e le gore mohlomongwe o bena le mana ba mantšhi, ba leka go thiba ka mo le ka moki, ba leka go eta pele gore wena dilo tša gago di seke tša sepela botse ka ra bophelo, gore bona ba kgone go tshega ka wena. Tseba gore mangelo a gago ba di bone dilo tšo ka mokana ga tšona, gomme ba tla go lwela mo ntweng ya semoya. Ga ba tšwela pele ba ntse ba go lwela, le wena tla ba ntse o tšwela pele o ke tšhireletša, o ke protecta mošomo wa gago, o protecta lapa la gago, o protecta ditšhelete tša gago, o protecta ntho engwe le ngwe nago le yona ka ra bophelo. O ska lebala your spirituality, your spirit, your soul, le tšona di needa protection. Okay, re tšwela pele ka reading ya rena, re lebelela anything to do le di relationship tša marato, relationship ya gago le bagwera ba gago, relationship ya gago le baagišane, batho ba o šomago le bona, family ya gago, morati wa gago, jwalo le jwalo. Okay, batho ba o botse gore wena o phela o le busy too much, mo e le gore mohlomongwe ebile ga ona nako yela ya go nna fase le ba lapa la gago la bonda, ga ona nako yela gore o nne fase le bana ba gago ba thuše ka dilo tša sekolo jwalo le jwalo, goba o nne fase le morati wa gago o korona tša bophelo di mo sepelela jwang, o tlhole jwang letšatši leuwe ke eng mathata a kopaneng le ona, o phela o le busy too much. Akere ba re go na le ka mogare wa monagano wa gago go na le many thoughts, o phela o nagana ka tšhelete, go phela life e better, o nagana ka success, o nagana ka business, o nagana ka mošomo wa gago, o nagana ka career ya gago, ke dilo tše le gore wena o keepile busy ka tšona, o lebala gore kana le ge o ka ba le tšona tšhelete tšeo le gore wa di lakatsa, tšhelete eo ka se tule o file lethabo, e tla go fa bophelo, wa kgona go reka dilo tšeo di nyakago but e ka se go fe lethabo, e ka se go fe lerato. Akere so e re go šoma ka thata jalo o nyakana le lehumo le go ba yona tšhelete neuwe, but o be le some time to enjoy with your family. Okay, o bonde le bana ba gago, o ska kgotsa wena go bua ka mehla o leba mpeteng wa robala, goba wena go bua ka mehla o leba ka ofising ya go ya ka mo gae goba ka moreng o tšwela pele ka mošomo wa gago. Ge ngwana a tla nyako bolela le wena something goba nyako botšha something, o mo kobela kua kgakala, e ba le nako ya go bonda le family ya gago. Family is very much important. Chance modimo o fileng yona gane jale ya go bonda le family ya gago, tseba gore you'll never get it again. Akere go sa be le nako e le gore o bonde le bone sa le ba bannyane jalo, ba gola bana ba uwe le bona motlha ba gole ba gotše, e tla ba di-strangers mo go wena, ba tla go tšea yela ka a stranger, because ga senke wa ba le nako ya go ba tshekegela tsebe, ga senke wa ba le nako ya go dula le bona fase wa ba tseba wa ba tseba bana ba gago. Okay, so well ba re go na le someone o mongwe le gore goba batho ba maele ba ka fila o ka re ai motho o ka re a sa re nyaka ra bophelo ba gago. Well ba bangwe o ka no ba wena le di-reasons tša rona why, maybe ba ile ba o koša bohloko kwa morago, then wa ipotša gore batho ba re kgaogane le bona, that's a good thing. Tšwela pele ka mokgone owe, but when coming to lapa la gago ba bee pele. Akere ka mehla ke re ke thate pele, akere ke thata pele, and then go tla family ya gago, ba lapa la gago, molekane wa gago le bana ba gago, le bona wa ba le nako ya bona. Okay, ke yona reading ya rena ye bekene, a re kopaneng gape bekeng e latelago. Ke lla ka letša mahlatse le matlhogonolo, ke a leboga.